Kublai pi baro papay yang dengan channel juga channel nori madau. Haga dengan por ngikwa bani tu ipi sepangga klam African Swine Fever. Kepala penyiap ya kisnyang pasungdor hadu kan nyulak live sawajar sang spa tangka. Haswa penyiap sengau ya gane kencing itu babanya lamba ke video subha ba subscribe like ba share lem ya gane ke video. Kum sebentar ban amen sim bagane ke channel kanangla ban penmi sisu ya ki wepat ki video ki ba phla ki ban ai jimut bar ki ba pemento ya pi. Kasnong nong rim nong udang kabade kasnong kabaham apa kabaharum bang sian hari blong kabadon hari boy district kadai kawai na kasnong ki baham apa kajalam Meghalaya kabala syak tak pun ka klam African Swine Fever ASF kabala sedang naduk ka khandai trek nai wing arga arbau kani ka klam kala penyam ya sispa san khandai teli kisnyang jongki san penyu teli kilong yen ki baris nyang ban haba khain telum ya kijingdu kala kon aduk kumba khat nhau lak live sawajar san spa tengka kani kala penlong ya kecing duk nong ka bakrau ya kinoris nyang ki bahap hapo jong kene kasnong te kalong ko basong si ba kajing wan jong kane ka klam African Swine Fever hakane ka shnong jongi khamtame nadu hi ka khatlai tarik ubnai August arajar ko ba ka sarkar Meghalaya ling ba ka veterinary department kala mana yangi ba nyimdei ban di ya kisnyang ba hakajuk kapor nyimdei ban wanra ya kisnyang hakane ka shnong jongi te langba jong kane ka jing mana jongki ka hukum ka bagila ai umdai tang yang nga henry habaro hi kashnong tenga kwa ban pensungeu sya ka sarkar Meghalaya kamtame lengba ka veterinary department but nga kerpat ru yau principal secretary usa GHP Raju nangta yau minister badan burom jengi ba Preston Tensong ba pej ya ka veterinary department ba kin pai khmat syangi kinong rep ki ba syam ya kene ke jingcia ke ba sungsi ba ke jingdu dai shu ke jingdu ke ba rit te kane ka livestock mission khamtame ka piggery mission ke ba sarkar Meghalaya kadang sudah declare man hakane kan jindalong baha bat ai jing mentoy bat don jing mutru lada pi pai khmat chwa kum syangi khamtame ha ka snong nong rim nong ladau jungi kaba kiba risniang hangne kila syakta siapa pelat telada pikloi ban pai bat isen elam yangi kiba syam kum kene kalanot kumba ya ka jingwan jong ka COVID-19 new e ba kadon ka alternatives ke ba piarap te balai la an em ban le hakajuk ka rukom namar kaner ka hap hakajuk hi ka kata ka klam mo ban ong no ka klam ya kimrat te ngiru ngila hap ka containment zone area hak snong jongi te sungu bahasa ban pejlang hak bai dei bat ka jingerap na kabenta ban compensate ya kineki sniang jongi ki bala yap bari ni kasnya long la kerchan ka kayung kasan saman bam di dah hablai skurwa long pelai dan ni kasnyang he nadong hadong salah arab karo dam tu bayap ko long du nong pada em jingmi re i de long du jingri de ma jingri jingrap khandiat dai kasnya la kerchan bai ka thi yang adon khatsau teli kisniang rei barok khatsau teli kilayap napakat la kam kerja kena yap sniang nang kwa ban ribiang lada pi kelai banyak rap ina na sarkar dengan kit yang disimpai sniang Myok chu ban tre ban udo ya kene de bela khu bela wai menang hi ban tre kan kam cham le senga nga kwa hi ban pau ya nang liang chung sarkar mo ba myok ki jing rap myok ki jing tu na liang sungai telung ada ka sarkar ka so ne ti kwa hi ban yo ka jingerap na liang sarkar tambah apa itu lani wangri bila kisniang ru du no yap tela sa sarkar ru dan man island jingerap kwa ban yo jingerap na kalyang kasnong nong rim nong daw hadin by Dr. J Nyang Ti ibadi analytical laboratory hapok animal husbandry and veterinary office kadam kulai
ilawan ban pensyai pai ba sepang kan ka kelam ASF laptha e kinong risnyang bakin pen kre ya kilat cingada bat ban bot perking ba ya ki konon ain kat kum balaptha na kaliang jong sarkar lingba ka animal husbandry and veterinary department i Dr. J Nyangti ila samro iki kotlem kedap ki balabatai sepang ka jimpang ban kirukom jingeda Jepang sini kan hadian balak benar bakla sedang dengan Jepang ni ti Dr. Lawan veterinary ti kila ong kenya kata denga pedenga ong yaki kenya ong baya gitika nga alupan adu bedang rin mar sendap thiet kum tu ti hadian si benai na hadian mangala dap thiet ti hadian si benai nga itika no ngale kum ta baro lai teli gisnyang kan ti nga yale hi nalor kata ti ki doktor pada ki kremong kenya nga ban wanra su namar baki ong bakila le ya kata tikila batay yang hakila kali yang pilih uno ti ngong hakacaka bedon kan ka sebo ngajuat ke bleaching powder ngong tang ngala ai la license of sian ka sisnan ti hadu ba iwan doktor ngal ong bangala dap ai license ngong ta ti ong pila le ka ba hatam ti ngong persang kay namar ka way kalong ba ngakwa hiba kinlong ke bukat ke bakhia ngakwa hiba kay kasem jungir kan lat ga jung smang ga jung telapalan kuah hiban yo ya ka leer ka bakhuit namar bakasem rukom da jangai than na ka jaka na ka yeng mangidon tinga ya le hikenya ka rukom ti kli yang api ong ni kasbo film no ngai ka ni kasbo anda kala dap kum ni ti nga sa ti na ka we ka kliu ha ka we ka jaka ti nga penlong sebo ya ka na ka benta bangan thongan tep kai nga kata rukom yaki hadin shibnai tam AA by Dr. J Nyangti ilawan ban sami ki kon jing besai syakashnong layo ke jing tip baladon kisnyang ke bayap apo jong kisnong namar ba orang ba snong la pentip syaki doktor ba la pendap iko postmortem da ke AH veterinary office ba lalap ba kisnyang bayap kidon ya ke positive case hadin kani na kaliang jong sarkar kala pentri kam sendon da ke section sispa south CRPC lengba ka district magistrate nongpo ba la pengan ya kisnong hapo ko konten minsun haka khatlai trik unai lor arjar arpo haka jinglai wat benya nakaliang chongka animal husbandry and veterinary department hapok snong nongrim nol daw kala syam ba jingyap jongka snyang hapok jongka de snong kala kta shisai kinong risnyang bat kila lamp ro ba jingyap jongka snyang naka klam jingpang African swine fever tang ki bala ai ki report hapok ke AH veterinary kedam kulai ru kila poi hadu kumba nyop hoteli Henry ondala rum shaman lagi ying baris nyang lalap padang don shu ki wepat kisnyang ki bom syam la ai ki report nakadaw bagi nong risnyang kim don ka mobile balong ban sandur bat namar bomlong ban abslam hadu bandayo ki jing pentem sya ki nong penyak snong bat kani kala penlong yaki bikin hak ban tep no klem pentem sya ki bor jong snong tekniat habade pat kani ka jing wan jong kani klap apa sungi last time adu benai jenkut Julai anta harin Julai untuk jengkut Julai ngi yok kowe jing tip layap snyang ring tang pentip lu ciki doktor ba kidi belek benukam padele zukiru kilawan wut ban pendep ya posntem padin kan lalap ba katon ka jingpang positif jong kani ka jingpang African swine fever te mars yo jing tip kan lagi doktor kelap stat wut dikakam bat kelap benason jika ni ka snon suki kum kowe na ka snon ba ngada pokok temensun haka ba dalang piba kidamla suban nyap snyang bandi snyang sabar lane banmara snyang na bar snyang bar kum ta terta baik ta parking ru haba bun ki benta bat kila khang snon ban ado po snyang bandi ru snyang anta kila pharu ingi ban aya ki report man na kasi haba de wajing yap bajing im jogi snyang man la jungar man kasi hingla pa ndai don ru ki paiba te hadu menta banglayo jing pentip saki board sangka office veterinary kilalong nyopo teli ndai unda panglarung chaman lagi jing pan nalyang kumru basnong ko ban wat benya ha habade jing yap josnyang ndai ngalapan ban hadu chispa samkandai kamut badon na pre chuki piba kim chimlayo pentip ndai layo ban kli ki kyong ba ngimdon mobile ban pha ngimdon mobile ban chundur te kat baning kendu ipi kat kendu ibre kelas mas kasnyang tek kim seben tep na wot kumta lanang lap susu sa prapa kondai teli kumba baro kisnyang ki balayap naga klam African swine fever ki bala poi hadu
kumbashi spa san pukundai teli. Na kaliang jong ramba shnong ula penpau jing singokya ke bajur nomor wat hadin bala shimkya bat but renti ik protokol jong ke Animal Husbandry and Veterinary Department Henry ke jingyam kadang yai peteng bat kane kalanang tak kamtam ya kito kinong risnyang ki balari nadu sausnam sansnam AA menshwa ki bamut bandino la syak khang no ha ke sarkar bat suki kini kisnyang kila shuyap no kumta kane kajing benut shisha kalongi kinong risnyang kibel trishtam ban penlut por ban sumar haduk malais nam saus nam haswa bandi yaki ban kila shuyap no halor jong kini kijing jong ki pajba nong risnyang orang ba shnong ola penpau bawat lada ka sarkar lembaga Animal Husbandry and Veterinary Department kala penpau bakamdon ya kata kalat jingrap compensation kumbala penmang lepa Henry ha kebayide ba kejinyap klam jong kisnyang ula kerpat juri ke sarkar balengba ke Animal Husbandry and Veterinary Department ba kedai bantau di kilat kilenti ban penyok ban ya kilat jingrap urang ba snong ula penpau ru balada kinong risnyang kimyo jingrap hakum kene ke kam klempep kipat ba kin saduk jingkermen ban peteng biang ya ke kamri jingri bat kin saduk ya ke jing shanya ro ban trelang ban ke sarkar hakum kine ki kham lada ki pai ba nong rem bagi nong ri jingri kin du no ya ke jing shanya kan sakta pat ya ke yo ke kon kalat ai kam ajam bat kan sakta ro ya ke jelahi borok kawe urang ba snong lo kerpat ro ke sarkar ban thau ke lat jingrap na ke benta ki be imbela da ke ba oddo bat di do man kasngi namar makiru tang namar bagi kongo iko sarkar ilhak mansyong klem kam menta la kumba sawnai ne sanai AA to ikito jong jong fiba yom lam ta ke jing rap ikini bala do menta ma ti ha ni kapat pipin ai itu jing tho jong pi kito kiti nambar bala yap ban kato estimate pipo ko murang basnong tengi ikini ke jo ngin forward so ko men kan man request jika ban tau ti ban kumno ban yo bapin yo jing rap ni bala do menta as tho la bon lang itu la ko jika yo pi tiki spa tam ti la da subo da sao sana jar wo sneng la bon ti ba he lai bla por kasama po ja ti la bon so te yigitu gijo nga pat pin ai ni to jing tho jong pi gijo sain pi kong ramas nong ni so wat so ko men kan ya ka kita in persang dia mong bagi nam lai mong men don in persang yo le se be ko men ka laban ko sida